mbifurije kugira icyumweru cyiza cyane. Amakuru yacu reka tuhere mu gihugu cya Maroc kabisa. Akaba rero ikipe ya Wydad Casablanca yitwaye nabi cyane, yari iri mu rugo Al Ahly yajiterekamo ibitego bibiri byose ku busa ku mukino ubanza wa kimwe cya kabiri kirangiza. Akaba rero Al Ahly yatsindiwe na Mohamed Magdi Kafsha ku munota wa kane w'umukino gusa ku makosa ya defense y'ikipe ya Wydad Casablanca. Bamuretse aracomoka ahita plus umuzamu aterekamo igitego cya mbere ku munota wa kane gusa. Hanyuma ku munota wa 32 Al Malul kandi ikipe ya Al Ahly aterekamo igitego cya kabiri kuri penalty, ariko mbere yaho gaho igice cya mbere kigiye kurangira umusore Badi Aouki yaje kurata penalty kwa ikipe ya Wydad Casablanca. Pito Musimane rero tumubwira ati felicitation cyane kabisa umunya South Africa uri gufata ikipe ya Al Ahly, ndetse ikipe inahabwa amahirwe cyane gutwara iki gikombe, imwe mu makipe kizana ku mugabane wa Afrika, ikipe ifite ibikombe byinshi cyane ku isi. Ikaba rero ikipe ikomeye cyane ya National Al Ahly kabisa. Ubu ngubu squad ifite iri ku gaciro ka miliyoni 21 z'idolari. Ari nako kandi kuri Complexe Sportif Mohamed wa gatanu uyu munsi stade rero iraza no kongera kwakira match saa 3 z'ijoro kuri iki cyumweru. Baraza kuba rero ikipe ya Casablanca inafite igikombe cya champion mu gihugu cya Maroc kuri morale iriho rero ya hatari, iraza kwakira Zamalek. Aha rero tuze kureba uburyo game iza kuza kuba igenda, nizere ko rero benshi cyane muri uze kuza kuba muyikurikira kabisa. Ni match rero ikomeye cyane nayo ibanza kimwe cya kabiri kirangiza. Ibintu birashyushye cyane hano muri Champions League ku mugabane wa Afrika. Reka rero twekeze mu gihugu cy'Ubutaliyani. La Gazzetta dello Sport yagarutse kuri Derby de la Madonnina. Eka rero ikipe ya Mirase yayitwaye itsinze ibitego bibiri kuri kimwe. Zlatan Ibrahimovic atsinze ibitego bibiri, hanyuma Lukaku niwe watsinze igitego cy'ikipe Inter Domira, ariko ntacyo byari bimaze kabisa kuko Mirase yateretsemo bibiri. Mirase yitwara neza cyane, ubu ngubu ni nayo urutonde rwa champion mu gihugu cy'Ubutaliyani, amanota 12 kuri 12. Stefan Pioli kabisa n'abahungu be bameze neza cyane. Mu gihe Juve iki kinyamakuru kigaruka rero kivuga ko yahagaritswe kabisa n'ikipe ya Crotone rero igitego kimwe kuri kimwe. Juve rero ibintu byose ntibyagiye muri favor zayo kuko yaje kubona ikarita y'umutuku kuri Chiesa, ndetse kandi iza no kurata igitego rero batsinze VAR iracyanga, ariko n'ubundi VAR yagomba kucyanga bien sûr. Ni igitego rero cya Alvaro Morata. Tutto Sport nayo igaruka rero kuri iyi match nayo ivuga ati rwose Mirase yitwaye neza cyane mu gihe Morata yahagaritswe na VAR. Ari nako kandi Corriere dello Sport nayo itubwira yuko Inter Domira ndetse na Juve byabagendekeye nabi cyane kabisa. Umusoko gatandatu wari mubi cyane kuri bo. Iri Matino ikagarutse rero kuri match ya mbere Atalanta yatakaje ya champion muri iyi saison. Ari nakagaruka rero kuri spectacle hatari ngiteye ubwo biri monstrueux kabisa iyi kipe ya Napoli rero ya siri crash kabisa. Ikipe ya Atalanta iterekamo ibitego 4 kuri kimwe y'inyagira mu buryo bukomeye cyane kuri San Paolo, hanyuma bikareba byahise bifasha ikipe y'abavandimwe ya Napoli gufata umwanya wa gatatu, ndetse ikaba isigeza amanota 8 kuri Karasoma yo mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ikimakuru Marca mu gihugu cya Espanya ariho twerekeza kiratubwira yuko rero abahungu ba Zidane mu by'ukuri batakaje ku ikipe ya Cadiz, abagoye cyane igice cya mbere ngo yabateye umupira ku rwego hejuru cyane bakura kuri classe. Ari nako kandi ngo baje kujyageza igice cya kabiri ariko birangira byanze nta gitego batsinze. Ari nako iki kimakuru kitubwira yuko rero ati ntacyo twahombye cyane, n'ubundi Barcelona nayo yakuwe kuri classe na Getafe iterekamo igitego kimwe ku busa. AC ikavuga ati Tuer de Géant. Akaba rero aka gakipe yakise kabisa ati nakicanye k'ibihangange mu by'ukuri. Cadiz rero ikayitwaye neza cyane itsinda ikipe ya Madrid igitego kimwe ku busa. Ikinyamakuru AC kandi kinagaruka rero ku marezilita y'amakipe rero yagiye akina. Ikipe ya Celta Vigo ikaba yatsinzwe mu rugo n'ikipe ya Atletico Madrid ibitego 2 ku busa. Diego Simeone ari mutsinzi ya 200 muri La Liga. Cholo rwose akaba ikipe yitwayemo neza cyane. Ari nako kandi Granada yatsinze Sevilla kimwe ku busa, mu gihe Getafe yatsinze Barcelona igitego kimwe ku busa. Sport Catalunya yavuze ati nta gitego twigeze dutsinda. Akaba rero bari bakinnye n'ikipe y'abavandimwe ya Getafe baterekamo igitego kimwe ku busa kabisa. Ronald Koeman rero akaba yikomye cyane imisifurire yo kuri umugoroba ngo ntago yagenze neza cyane. Ari nako ku rundi ruhande ikinyamakuru kivuga ati na Madrid nayo Cadiz yayimereye nabi cyane kuri Valdebebas. Basa nako kandi Sergio Ramos nawe yaje kuvunikira kuri iyi match buri cyumweru kimwe ngo Clasico ibe. Mundo Deportivo ikavuga ati double KO mbere ya Clasico. Akaba rero iri Barcelona yatsinzwe na Getafe igitego kimwe ku busa, mu gihe Cadiz nayo yatsindaga Madrid kimwe ku busa. Rero amakipe yombi ngo ntacyo yahombye cyane. Reka twekeze mu gihugu cy'Ubwongereza rero byari show kabisa kuri uyu wa gatandatu. The Sun ikaba rero itangira itubwira ati kabisa Varumageddon. Akaba rero ubundi Armageddon ni intambara y'Imana na Shitani. Ngo rero ngo habaye intambara ya VAR no na Liverpool I think angana ibyo bari kuvuga. Akaba rero ari Liverpool
Everton derby kabisa yaranzwe rero na VAR n'ibyemezo bya VAR n'imisifurire na Liverpool irira nk'agahinja, akaba rero byari hatari kabisa. Virgil van Dijk kwanza byatangiye rero avunwa na Pickford, ariko umusifuzi aza kuvuga ko ari offside, ariko urebye neza cyane ku mashusho nta offside yari irimo. Iyi ngiyi yabaye deba ya mbere kabisa, bivuga ati rero Pickford yakomeje kuba yabonye ikarita y'umutuku cyangwa se nimure n'ikarita y'umuhondo, hanyuma Liverpool igahabwa penalty nubwo Virgil yaravunitse. Ikinyamakuru kandi ikinatubwira yuko ashobora kujya hanze sezo yose. Deba ya kabiri ni Sadio Mane, mu minota ya nyuma akaba yatanze passe kuri Henderson atsinda igitego, hari hasigaye rwose nk'umunota umwe n'amasegonda, ariko VAR iza guca imirongo aba Liverpool batemera kariyo, hanyuma Sadio Mane birangira baciye imirongo bavuga ko yari yaraririye mbere gutanga iyo assist. Liverpool ubu ikaba iri gusaba ibisobanuro kuri Premier League, gusobanura ngo ibi byemezo mwafashe na VAR mwabifashe mute. Ibinyamakuru by'abongereza byahise bisara rero bimanuka byose. Ikinyamakuru The Sunday Telegraph kikakivuga ati Klopp cyane kabisa yababajwe bikomeye cyane n'ukuntu VAR yitwaye, ari nako kandi ikinyamakuru kitubwira yuko Virgil van Dijk ashobora kumara igihe kirekire hanze. The Mail on Sunday ikavuga ati yishe umukino kabisa, VAR ati yishe ibyishimo, ati ni umwanzi w'ibyishimo. Ikinyamakuru kandi kinatubwira yuko Liverpool ngo yatera utambwe rudasanzwe ijya kubaza Premier League ku bisobanuro byafashwe n'imisifurire y'abakoresheje VAR. Ikinyamakuru The Mail rumva Man United dise kuntu cyo kivuga neza cyavuga neza Liverpool ngo yatera utambwe rudasanzwe, ngo extraordinary step, ariko spectacle kabisa. Ikinyamakuru kandi kinatubwira yuko Virgil van Dijk ashobora kumara sezo yose hanze. Sport Star Sunday yo ikagarutse kuri Jordan Henderson, kapiteni wa Liverpool, wikomye cyane imisifura avuga ko abasifuzi bari kwica amategeko babishaka, ari nako kandi ikinyamakuru kinatubwira yuko umusore Virgil van Dijk rero umupapa ashobora kumara hanze amezi menshi cyane. Ikinyamakuru The Sun kandi cyaje kugaruka rero kuri game yakurikiyeho, ikipe ya Chelsea inganya n'ikipe ya Soton ibitego 3-3. Timo Werner atsinda ibitego 2 n'iki gitego cya Kai Havertz. Hanyuma iki kinyamakuru kubera ukuntu Timo Werner yababaye ntabwo yumva ukuntu atsinda ibitego 2, ikipe yigatsinda ibitego 3 yarangiza ibitego 3 bikinjira mu izamu. Neje ubundi byarababayeho kuri match ya West Brom murabyibuka, nabwo Chelsea igarukana 3-3. Iki kinyamakuru rero kikaba cyatuye iyi ndirimbo ngo Don't Worry About a Thing, ibintu nk'ibyo ngibyo murabizi ko yaryitwa ngo 3 what, imwe ya Bob Marley, muraza kunyandikira muri comment mu nyibutsa ndirimbo. Akaba rero iki kinyamakuru kabisa cyaje kwitira rero Timo Werner kimubwira ati don't worry brother, ibintu nubwo byagenze nabi cyane ariko wihangane. Akaba rero Timo Werner ngo yarakaye cyane kuri iriya match kabisa, ntago yumva ukuntu atsinda ikipe itsinda ibitego 3 ikabigarukanwamo byose kabisa. Ikinyamakuru kandi kinagaruka rero kuri se Walcott rero wongeye kugaruka atangira muri jersey ikipe ya Southampton. Uyu mwana rero n'umwana warezwe na Southampton ubwo yaje kujya muri Arsenal ari muto, ariko akaba mu 2006 yakinaga ikipe ya Southampton, Arsenal niho yamukuye. Akaba rero mu 2006 hari hashize imyaka 14 n'iminsi 276 rero yongeye kwambara jersey ikipe y'abavandimwe ya Southampton kabisa. The Sun yaje kukurikira kandi kuri indi match yakurikiyeho nayo itubwiraho rero Man City yatsinze ikipe ya Arsenal igitego 1-0. Raheem Sterling rero atera kawo ikipe ya Arsenal 1-0 kabisa. Mikel Arteta yikoma VAR yuko yakagombye ko yatanze penalty muri mita. Ikaba rero Arsenal yakoze performance nziza cyane ariko byarangiye nta mahirwe igize yo gutsinda ikipe ya Manchester City. Ikinyamakuru kinatubwira yuko imaze match 10 itaratsindwa n'ikipe ya Arsenal muri Premier League, rero match 8 zitsinda inganya match 2. Arsenal iheruka kwitsinda 2-1 mwaka 2015, numva ko asize hafi imyaka 5. The Sun ikabagarutse kandi kuri Harry Maguire rero wishimiye cyane kabisa performance nziza cyane yagize atsinda igitego, hanyuma muri 4-1 rero muri match baje gukora nziza cyane iminota ya nyuma batsinda rero ibitego 4-1 ikipe ya Newcastle. Maguire, Bruno Fernandes, Bissaka ndetse na Rashford akaba batsinze ibyo bitego kwa ikipe ya Man United. Mu gihe kandi Sports Star Sunday yaje kugaruka itubwira yuko ngo bagarutse muri routine zabo muri fag time kabisa, bakaba bakubise ibitego 3 minota hafi 9 ya nyuma y'umukino. Sports Star Sunday kandi kagarutse rero kuri Pep Guardiola, akaba rero ngafite muri plan ye kureba ko yagerageza kureba ko yazana Messi mu kwezi kwa mbere afera suivre. Sports Star Sunday kandi kabigaruka kuri Sergio Aguero, babyise shock kabisa ikomeye cyane. Aguero rero akayaje gufata ku rutugu umusifuzi w'umwari n'umutegarugori mu by'ukuri rero bavugana, ariko bimeze nkaho yamupinze. Abongereza rero ntibakunze geste yakozwe na Sergio Aguero. Pep Guardiola mabaje mu kiganiro n'abanyamakuru akavuze ati
Aguero akunda gutebya, akunda kuganira n'abantu ati mushakira indi mpamvu ahandi, bisa nkaho byahise bimurakaza cyane Pep Guardiola. Reka rero dusoreze mu kinyamakuru L'Equipe mu gihugu cy'Ubufaransa cyagarutse ku ikipe ya Marseille yatsinze Bordeaux ibitego 3-1. Akaba rero ikinyamakuru kitubwira ati Marseille yerekanye umukino mwiza cyane, metize ya hatari, ati mbere yo kujya rero gukina match za Champions League, dore ko Marseille ifite déplacement ikomeye cyane rero ijya gukina n'ikipe ya Olympiacos mu gihugu cy'Ubugereki. Ikinyamakuru La Province kiti noneho twahumeka, on respire kabisa. Oh la la les amis, icyumweru cyiza cyane, Imana ibarinde.